Testiramo tehničke mogućnosti uređaja Banking Store. Blagajnik pre samog deponovanja novca u sef može da odabere brojačicu i da provjeri novac Kada završi provjeru novca, izlazi na exit, odabira Banking Store Cash Deposit, preko svog Dallas ključa se autorizira i onda može da počne sa deponovanjem novca. Uređaj daje detaljnu specifikaciju deponovanog novca po apoenima i dodaje ukupan zbir trenutno deponovanog novca. Kada blagajnik završi sa deponovanjem novca, odabere opciju End of Deposit i dobija ispis na slipu deponovanog novca. CIT kompanija dolazi po novac u toku radnog vremena ili na kraju radnog vremena, ima svoj autorizacijski ključ kojim otvara sef, prisvane svoj Dallas ključ, uređaj traži unošenje bar koda nove kese koje će se staviti unutra, potvrde bar kod i izlazi slip sa celokupnim iznosom u samom uređaju. Izlazi dupli slip koji je jedan za blagajnika, a drugi za CIT kompaniju koja nosi novac. Trenutno u uređaju se kesa vari. Na ovom modelu je ugašeno varenje kese zato što je pokazni model, ali zavarena kesa izgleda ovako. Radnik CIT kompanije nema nijednog trenutka pristup novcu. U kesu staje od 4 do 5 hiljada apoena. Omrno. Na uređaju ide poruka da je varenje u toku. Sef open i radnik CIT kompanije uzima kesu koja je zavarena, kao u onom prethodnom slučaju koji smo vam pokazali. Uzima kesu, stavlja u sigurnosni kofer, stavlja novu sigurnosnu kesu i zatvara uređaj i uređaj nastavlja sa radom.